Далбар хотун хорунал бир сүрүн бырыйга болар. Бу бихеха чуолан билен турар тахас бирди бечетине издание бетин подписчиктарын кеккетин хаңатаргар жулухар. Онда бихеха бу биһиги хорналбытын кең эйгага кең араңага пропагандалырга хүрдәк улукын төһүкүс болар. Оны та сылайы билен турар хүрдәк албак кыттачы хаяп кытын берер руккохылларга амбастан териллергер саяпкы бирбит жакталлары бүттүн бараларын сыганага тахаран кытыннар алдар эте кынан баран онлук опыт хүрдәк ухун биремени эрейерете ота конкурс холубура хагаланан баран түйүн 12-ге бир часка бүппит кемнереме балдар эте. Онун биһиги билен турар көрөчүгө даганы териячилерге даганы наха салата хок боларын курдуккана кыттачылардын хетте кихини финалга тахарабыт. Бу конкурска кыйбыт кыттачыбыт биһига хорналбыт сирейгер тахсар, хүрүн сирейгер, индигер онна кини тухуран улахан материалын оһуллар, оны таханан онун өрө бүппет, кини бу биһиги терилтебит саха печайттаганы онна далбар хотун ытар терәһиннергер келен сирей болан көстен амбассадор курдук кыттар.